ogwijuje noja kutangarira kunda ogwijuje noja kutangarira kunda Ndede barwumugumwe ogwijuje kanoja kutangarira kunda kwekesha ngoro nyamurungi cyo cyatikiza cyumwe ahadakike 15 zonke zaringa rushaha ibiri ezumwabuzi guri zuba ninyongera kutangira no kushemerwa mu program nyamurungi ero kumanywa nka Orugyendo Rwamagara program yegene baho bursande kurga rushaha ibiri okukiza cyumwe arshaha ina zechuru mbona umuntu bansa abantu bomutano munonga abantu aba nabarondawa umureberezi wetabo ureberezi bwankore tateto muranga right reverend associate professor Fred Shedon Mwesugwa na mama Dr. Mwesugwa ntibasima mwebare kwebembera je ubureberezi bwankore mwebare kubico kuribiraho kandi itunga revive radio nation ngabo inchituruho kandi ntsima munonga abantu abo mukuteretera omwabazi yo gutwata isa head teacher wa revive junior school ishombere ryatandikirwa ubureberezi bwankore Kaleba Mwesiga ariya hano mucyara w'Goret amwesiga bariya kandi nibeje kubamba tugambira bingi munonga ebiyesabase kuba nabakorera amagara gabo program eji noje kuba nogitunga kurga YouTube kandi urukutireba nango rukuratira program eji nyamurungi iyo Orugyendo Rwamagara comment yawe ntuje kuba ntigishoma mushaye yetu ya kabiri kandi abarukutukuratira www.revivalradio.com nemwe cyumurukora necamana munonga abanyakampara aheri ya Uganda ntubasema tene bugarukiro nka Revive Radio mbwenu tutandikiraho program eji iwe cyawe tego kutohora byesabase kuba nakora abantu be hari head teacher nubese kuzo tuba head teacher nabumba juno naija kugambira ebyesabase kuba namukora bana head teacher twakwakira mu studio za Revive Radio bebare mutebe kanisa my brother Anthony yes twashemererwa kwija kandi okutwashiraje amina obantandi nkubuze by'umucyaro nawe nkubuze byashomero ko ngahata abana bari amashomero mbwene kan kubuze bya Revive junior school ishomero tunyamurungi resiya munonga n'urutoryo meza ngahati ishomero ry'umyezi 2 gatandwe biro 5 byo kwa kabiri okay ati nebiro 12 byo kwa kana nejo nemyezi 2 na meza abirugunga umwana ina meza abiri aine mezi 2 okay konka nakuraje Rwamagara nashemeza meisho yes n'umutima amina okay takushemerwa nka Revive Radio bari munga kutwashira bashemererwa kandi mwe bari no mugisha bose gutwirwe yes tosha kubona kutwija tusima ruhanga amina tutandikiraho karibu nuha kazarwa makachi bazarwa bana bangahi yazarwa mucyaro ki kandi yazarwa baziriki bari munonga Kaleba amwesiga kazarwa 2015 byo kwezi kwa mushanju umwaka rukumo rwenda kinana nebiri nazarwa mucyaro akita Rugarama mabira okay Rwanyamahembe kashari nangwa ikikira kumanyo munonga n'ikitoke nicyo ngizine rukurabamo abariyo kabaturikirize bashimanya yes nazarwa umwami n'umucyara bariyo Eldadi akahumura mwaka gwahwire biro abiro kwa munana tukamushendeshereza ruhanga kamutasiyo mu iguru sorry kandi ahumura umusinji amina kandi mama mucyara Justin Kenyonyozi aruho na hata turikirize amina kandi tukazarwa abana 16 mbani 16 ruhanga katwaraho batano ati turuha abana 11 mukamuri 16 katuri 16 wow yes mama nuko yatuzira atyo kandi twakurura mucyaro twakora ruhanga yatubera umnyambabazi yes twatanduka kushoma nk'ibyo mucyaro kubiva twatambura mpora in a humble family tutyo ruhanga yagumiza mpora nabarinda yaturinda kubabe mbagambira bakagira ngo katandike cyo kubanzo inemi yakenga ikibina cyawo mbone kuroba to mwishomero uko inemi yakenga he kandi ishomero ki
actually tabarangambire kureka n'inyama nyina nkuzire ugatanga kuzirika kushoma nyine imyaka 11 11 years otyo nargaha natandikira mu kibiye mu ishomero bargeta Runengo primary school emyaka kayabe yagenzere cyakucereza otyo nenshi tigire ngo neza kazi baziriye sente naro bwiro bwo kushoma bakaba zitari sente cyo kubanza okushoma kakutari cyango yes omukika cyane mu cyaro mwene kandi cya kabiri ishomero rukari yes mwene yone koko bigita ningira nizo nshonga ibiri ezandetire nakererwa kubona natandika kushoma nyewe nkatoroka kareba abana bo mu cyaro bakuza kushoma yes so natoroka nabakuratira kuza kumurika kushoma kuzo mu kibina cyawe cyo kubanza mu ishomero nkatoroka muka bakaba batakukimanya bakurata bagenzi banje yes nagenda nahika yishomero nashyireyo zabire shamushanje twagaruka muka bambuza ngo bogire nabyango nangire kushoma ni kintu cyabaye kugemesereze kuza kutoroka kwirikanga kuza ishomero cyangwa mesereze wirubo kunabire ndio muka ngira bakamba nkozesa kombera umwata muri toki atinjiza kombera bundi abana barabona baza kushoma ati nyibuzo bono cyero umwata basibo mukuzana ndio umwata ati nyine najya kantorikeze kuri kibakora aba bana bazakora icyo mwene ko nashyireyo nashanga nahike nazo mu klasi nagiremo natunga umugisha kugira ngo kabanguzire yes araho kandi shoma klasi zishatu between P1C P1B na P1A azejo kaba iri myaka ishatu eshatu we kunashyiraho nazo P1C break banki ku P1B hotyo twabiriza kuzaha lunch cyajya nkwaza college ncyakare bazo P1A niko natandika ombiru watembera muzo barimo myaka ishatu hotyo nagiheza ashobo bakutembesa bakakutuma P1A ubugire cyumanya bukabiro hati abantu mu cyaro kandi no abana ba Shento bashomire so nyuko babija ubanipore bakora ndende no kugamba ati nayiganti mpora kuko kwandika kakutarije kuko kandi manya kubara kuyahariyemwe senga har 20 kandi manya ABCD akwanka mpora babyeshongora mbone kandi manya ibyo kutandikiraho mu ishomero ati ibyo byampwera yes kumushomesa kuyandebire yandeba ngo kandi nkirabandi kandi mbakira mu myaka kandi kubakiza no kwetegereza okugamba ABCD ibyo kandi ubushobora cyero kumanya ko barakuyihariye mu kusara 20 yes iyo byampwera kunte ku klase kushome klase zishatu ibiri mwizo barimo nashoma yes nazo P1 niyo namazire mu mwaka nashoma ariko nabe nimpendera P1 nabo kubanza kwa beno hendera P1 mwaka gukoho nabo kubanza otyo bante ku P2 nashoma P2 nagihezaje yes nazo P3 ko nagira P3 nashoma mutamweme umishomero ndiyorumwe kutenza mutamu ya kabiri nagabwa ndisize ngire katire kushenyengo yes aza hakarije gwinjura atukagwire njura twaza kuzanda mizi ati najure mpare nagiteka hankunguka onko kitina kiri yatwarwa mizi ati ko nagarikira umuka bambuza ngempare wagitangaye empare nina njwara yes ayishomero nirija ngagisibamo ati empare yatwarwa mwene kere uniform yayishomero na numuka empare kwetwarwa mizi mushawe sente zo gure ndijo tuwatsagaraho ngasigaraho sente zo gure ndijo zubura ruburu taro mwende kuzabuzire nshitama gashitama muyona esente zempare kuzabuze bari yo kutwarwa mizi gashitama muyona tinashoma nagumuka nagire nako na karho mushija mulana witu nangwa no munyabuzari yampo murumo gukuri sente yes nari sente emyezi eshatu
yashashura shiringi 20 warisa ameza ashati yakushashura 20 tamuyona ndio mukandukulisa yashashura shiringi 20 nagenda nagura impaka ameza ashatu ibintu biro 9 hati 9 wavuga 20 bantaba ndabaka gwarwa mu Rwanda 95 konko zikazicara mu makuru akagura hempare na uniform izati ati tamu ya gashatu nagaruka mu ishomero nashoma Nengo primary school kuna shoma tamu ya gashatu yaho bandika mu P4 akutumchakana 1996 nashoma P4 najishoma je mnonga nazo mu P5 kuna shiro mu P5 tamu nashoma tamu 1 tamu ya kabiri nahindura ishomero eshonga keriyeha cyandetire nahindura nabwo nkakiri cyabanje kinahiro nizo mu ishomero ati nabana bari ntarwo mu cyaro cyito ati babahindura ati mu cyaro nashanga nduza kusigara mu nyenga wabe narwo kuzo mu ishomereri abana bakabagira mu ishomeri indi bariyeta ngo akashanda primary school akashanda yes ati bona ko bagenzere actually bakagenda mande yanyu mukanaza ishomero mande nahika nashanga ati nori kunagire kubuza nari bana bona mu cyaro cyito ati ni washoma ndagaricyo mukanabuza ngo ngicyo twahindura ishomero tazo mukashanda nanyu mukaheshe narihindura wabakurata otyo tazo mukashanda nashoma primary 5 yakibinda cyawo cya gatanu nashoma ranga kayampiro mugisha ningira ngo agukushoma nkuzire kandi uko taho mutuma enkanta mutuma manya horigere manya hinkuruga kandi manya n'intare z'inkurabamo ukuza kikakureba ngo wahikaho hore mwe mbasinga basomesa bashemererwa nankunda nzo mu P6 ku Rwanda 98 tubona jome kibira cyanje cya mukaga 99 na jome cya mushanjo ko nakozire max amoka ngakora aggregates mukaga ya Muka district nashemererwa wakora 6 aggregates atyo ati nagira ngo nakora mukago muka Piero yinza gukora 4 naza gukora 4 ata mamani nashoma Piero yikutajikuzire kandi kuna ibintu kibina cyawo cya mushanjo yes ni ya 8 aggregates oya munana ni ya munana umurina aha so ngakora ibiri yes 8 aggregates ko kana munazikuzire nkani ukubanza iho mugombora yone wanji kamba singire egombora yo nakwingana uko giye kuri kanje kuri otyo konko witu ubwo kaguriye umwaka gwa 19 yes so umwaka gwa 2022 nyitaga kuzo mu secondary avo kuba weje ukuzireje first grade yawe ero kutwara umishomero eryo rurano ye yani njika first grade yanye kantire mbara high school wanji azobwirobo kana baherezeza kweta ngo za call makaba kuteka hano sibodi osari yakira call akageta call ni admission ya hati yes atkuna birindi yabanya ngo mbara high school bakwesire kungane sente za transport zukuza mbara high school zikaba zitaru abanta zini ati tatangira tumeshiwe yo nambara high school kakwateke ati primary school nabenshomireho akahatandikiraho secondary kugeta St Charles senior secondary school akashanda ati ngira ntatuko niyo okwerwa kwanje korarugi ko niyo dafitinje ndaha nishabiro of course bakabose ntibandeba nzayo kunayize kwiruza tsanje ntwarayo makazanje mu office ya headmaster M7 Ambrose ampo mwanya no kushemerwa kwinji nanye ntaha gambira tata nabona mwanya visit kanso fem tware nande kicweka tam konke mutware nande kicweka ejo nyenda kugambira ngo nkanshashora 10 2 mpora mpako zereze ati kunatani cyo kushoma kandi nkanyusire nikora no kubuza kuyiya iyo mu cyaro ndikugemura amati gabantu kandi ne gari ati turi kugemura amatago
gomba mwetu mchunda ukori mchunda abandi umushunda yes mwene nje muramate kahaga na sande nkanje muramate ati nkigemura nakora 13 Rwamagara sande umwe nakora 2 ati zibitano yes ati 5 ngura honke bitabo ishashuraho 12 ngura nke bitabo ishashura 13 muno burumande nkamba nyine kurenga nishashura fees yes nishashura fees umwe bicanga bashomisa nabandeberamo bakandi bankunda munonga nkakora nyine favor bashomisa banje bakankunda yes umwe bandika babura kumbinga nambaye nikugambira umwami Anthony I don't remember inkwijwizoba eribambingire fees ayishomera ngo nataha nagaruka uri mu primary na secondary primary na secondary so umani nyancho ruhanga nsasira ampwera nakiro musini yakashatu ebintu bigangara ishomero niryo rumwe St Charles yes ishomero ebintu bigangara kushoma kuba kwinji nyine no gukora obwe my father my late father mwena kana anywa amaro hati kuna birongira yimbaniza ishomero umwe abantu yaba nakora mu kugemura amate hata mu makirara sinzira nyira marwa agabura mukashesha mani hati nanye naza gukora obani wazagar ko matega ucyo kubanza ngo kushoma kwarema konka ruhange ibyuna yabinda byamo nakira musiri yakasha dokushoma kwa bakari n'abantu kwitaga kushoma nagemereza umwaka gwa kashatu naguheza then senior 4 karo musigaze munywani wanje akankora cyo muhendo munongo muhumuza Angelo akayinenju erihihi nishomero namushaba najanje bitukareka kagumana indaro mu romu nishoma yandika nazo senior yawe yakana yes ati nazo boarding kukakata kushashura boarding fees ati nyunkani indaro konkandi kugena kasho saving za boarding yes nashoma senior yakana nagiheza mwaka gwengu 2023 naheza O level nkabandi wakorota nakora second grade wanji grade ya kabiri max 3 nema obirowe bakana bara 6 kamba the best 6 many best 6 nyonka zikora mu 31 at 31 get grade ya kabiri yes so ni second grade nayenda kuza kushoma ubushomesa akuba nkantine ubushone ndijo inabe nimbasa kuzama ushomwe karemba okuza kushoma ubushomesa ukabuye sireno chetenga narabo kugira ngo kote ne option ndijo umutima gw'amazima nkaza kushoma ubushomesa kugira ngo kantine option ndijo akaba kandi manye nabenda biremo ya fees kandi kumanya ngo mu HSC concentrating amunga wena najya gutindaze kupakasa kandi nkashoma atije habaho mugisha go kuza mu college konko mu college nabwo bikabigumire kuwabira butatire icyo isi kari urutaro kuza kuzayo nambe naro mwami mugisha Emmanuel ni ndatento akakora mu muhango munonga akakwate pikiye yavuga akanyitorozo mu college guona tukakibingo twarga kibingo mwanya gwabura kaza buhungiro hungeri umushara ne singiro mwanya gwabura babura gutha twaza kiyora umwanya babura gutereza kastatire icyo isi twaza gushenya PTC babura gutereza nago gwabura ati kunabire ndiya nagira ntukonka ukubura kwa guni no kugira ngo uko tashabire uko tatere icyo isi yawe so mundu mwe naye ho munaja ntatukangarike ubunjiro za kushitamayo se barambera umwanya ashoma mukora ijo yes shento yantwara yampse twayishina ntatiugarekeyo nyukanguma oba birebe bishatu oba bitano oba baza kundeba ntibashobera ibyakushobora ndibampereza umwanya meze cyabiri naremeraho ikekiro cyo kubanza kararo mudomo abana bakaba batarumu yes naza kitanda cyembaho abanyeshuri tanageteka hamutwe na bwasheshe ubasesire
kishomerero kandi akari umufata no yaba deputy principal yes arwana mukuru akahumura father Karenzi narganazayo namujya nyoni nduga namugamba hinkurga ninduga bwizubera kindatira ha choice kunkani yenda kushomesa yande abantu baruhanga kabahereze cyo cyo kumanya no bategereze nakuza abantu umwami yajya tukaratikanyije yantwara yantumkoreji yazo mu office yahandika admission yaje impereza ngenda kugambira awishe Anthony kuyampira admission zikaza shaha munana zihango ngo ndiroyo yes santine kinabe narire izoba riyona nakwato natambura nebyire nargakora nkatambura kilometers zukika 17 kusehi nabonire taxi nabona taxi nata konka nkagenda nakitunga kandi nza kushoma ati naza kumpromesa akaba kandi manga magezi yakunde yes nagikozesa naza y'ubuhungiro natandika nashoma ko nabempire iki hanga muno kiruhanga yankorire no kujunwa wow ko nakira mu girije college abana ba second years bakabahereze gukora exam results zabo zizire baku celebrating abo mwaka gwa kabiri yes bakuraguzo gukorage hatabana na kuwizire ikitande kinabere kibampire kikaje gitanda cya higuru then hansi karaho umusigazo we nakuraraho tubwabiro mu kirunga shankina yareta umushiki barara hansi narara higuru narara mu nako umuriye nabuza mukama mukama aha ninja kumara honta irakarikija na urira karigira ngo juno okwabasa solution nemwe no kujunwa otekereze Yesu Kristo kubumjuna w'amagaraga ubundi no basa butakuremwa nibi wanonda kushaka kukwachivinga byanje so omukasheshe ikigambo narara nacyo cyo kujunwa omukasheshe nasiba ndinka we nta nyishobire nyine nako tinyine munda kigambire ikeri college y'abakatolika of course kandi bwenu katarunjiri ngoza kuhurira ngo baje ngo wajunwa ije ningo kure ngo babeto mu nyo nayijunwa nyenga mani kubwabire buri mu mwabaziyo ziringa shayi 12 niyo mu compound nashanga abana bashitami barahunu bashaba yes ko nabashye nagenda mpora nabahika kubahereze nahora imbabazi namatata abana bakurstaye hata umwishiku yakubagire kurga amaju bajya ngo ngi wajujwe nagira nti ndio murokore bashemererwa banyakira konko muriye kagumaningira nti nyine kugamba kujunwa kwaturu mu kanisa yes mwene kubahize kunyakira abo bana bambe nargana shawo naho umutima kwanja nguta nargana shawusa ndi nienda kuta mushomesa wabira yampurisa mukasheshe nata yes wari mukaga kuna shirumuka ngashanga tata ari aho murutoshi yanya kandi ko kanbu ugenzire wije kandi kawagaruka namwe nije kujuna yamba ashoko tayo kujuma namwesize uba sesire sande nargana zo mukanisa yo witu yes toke cyacu Uganda babura na anko guna kugambira no yabara umuhicirwa namuhandikira kapapura nakamuhanagira ngo nyine kingwenda kugamba yarga yakahumburiza muri mu service mene kubaherize mburiza kuyahereza yanyita yajya ngo araho ni cyari kwenda kugamba mbuye nimuka nazumeisho nagira ngo najunwa kwihobo natandika urugendo rwo kujunwa kamasemo mwe cyo kugira ngo bikura biranga yango riro magara ganje nicyo kujunwa umukorege ejo nicyo wabandize kwa kivingayo amina nashemererwa natandika urugendo so wagaruka mukoreje wagenda uri umurokore nagenda n'umurokore ko kamanore mu kujunwa umwe ko kubota takuzarirwa niba takwetegereza tukubura kwendeka munonga mwe nkunashireyo kandi nagenda ngumana impamvu ndi murokore konka ibintu bindema ndiba ninde kugaruka mu groups kandi baba abine ba abishiki
nanjye mvuye Gomba kandi abishiba mu college nabo batandika kwija tubakabura bija ati ngenda nko kusibaza mwe bigeraho nteba ntatamburaje tongera mu barokore bagenzi bawo mu bakabara mu ko mbona naburukore yangu kumurokore ko kaine boyfriend magu numurokore ko kaine girlfriend bishobera mbura kubishoborokerwa mwere ko nkangu maho munaku nanya hata bishiba gumana bija umupandikira kabaruha uninye nango be boyfriend wanya ayandisha mpandikira umushaba no yakandikira hata mbuya nasi konkambo y'uruhanga andabya wagera mu yakabiri hata kwebane batamu yakashatu ruhanga turetera umushomesa wo murokore umucyara Esther Kirabo kwahija kwandeba timanyaranga ko yakikozire habanza kumanyizina pura yanye tizinda tujye mu compound at Caleb I was shocked pura natanga watogo no wanka hiwamanya umurinyi pura nagira muka applied akepa akapa mena ngira ati anyetanyusi ampu bijurize ndati ndi murokore nanye ngajuna ati atmerkore wajunurwe ati ja tugume tukungane tushabi ati ntandika kuzomunje kwikomunje kabya abana b'amashomero akwata umuneke gwa bogoya nanakagrasi kamizi angavurira ebyo binshenda nkundo kujunwa ndeba mucyara marire ari umurokore aho bujurizi atari wense ukureba ngo arrested nyatuko kwirwa nkajunwa kogo atajundwa ko yakoye mbona hati ntandika kwepe mamu kujunwa kwanje kwabire kuri hati mpora namwe gomba nyegomba kujunwa ko hata ije murundo gumangira taza ati arabishema bari mbarira ati mbwenu nimbasa kutwarayo ntimbarira kandi kaniyo witu tugende tuija kutikande tombeshemwe kabishemwe banyakira abishemwe bampa ubujurizi uwabirohikaho akaba ko ubujurizi uwabireka ko ubujurizi urebe yarabiremo urebe umuntu waruhango kwa kwabonere njantu nanye nimbasa kubonera nkaba beno mwaka wo 2025 agabo haro convention y'abarokore kaberi intare bangira ngo ari kukungana kw'abarokore beno basa kwisha tenti nimije njanzo mu convention shange bwame byabe biri mu ruka shuri 15 umwana warazire bagambe bwamushanga ninye narazire ebinabe ninkore mukabyona okujuma abaziru butabahurira okubona bonesa barumuna banje no kubatera no nabe ninkora ntyo nkanye bane sente za tata umwana kujya nti nimbona bona nanye mbwe ntati niraguma muhibyo nazi nabone tarazimanye nyishuka ngo nkajuma na mama butabire turiyo yangambira ko Yesu wani namujuma nagenda nintera barumuna banje emchongo kurengire hindengire ndo murokore konke ibintu byoranga yankwatana cyo kwita conviction kukwatwa ngagenda ninyirukanga nazo mu misho ga mama na tata wayemera nayitisa tata kumwiba ndo butamuhurira no kumujoga nayitisa mama kumujuma nayitisa barumuna banje ko batera no kubabuza ubusinge no kuba mukurumbi wabo nayitisa mara mingi nashemererwa bansasira nareba kujunwa natandika kutambura ngo murokore nabo murokore kandi kunajunwe kunaho ubujurizi naranga nari abantu bitu yatandika kubahindura abumuka yabanze yajunda mama amina yajunda abanyanyazi nabarumuna banje hati najanteranga gumiza mukuru mu gwawe amina nashuma college nagiheza ashuma college wagiheza kandi ahinabe nayika hinabe ubukaba no rushuma cyenyine ubushomesa nebersa grade certificate mwini kumba ni mpezo bushomesa hati ndeba natandika kuterera ahinyuma ho ubunayo natandika kusabaza bigere amagize gerage natandikire nago prime nago jangu kakora munani hati nganatandikire kuserera nakugwa ibindi bitakugenda gende ibintu nibindema kwenu hagaruka amagize ntandika kusinga abantu nambwe kwa ukuriye kwa nambwe na college nkakora distinction D1 wanji college
mathematics nakora paper najya mu D1 kandi bikaba biri bizu yes najya ndicyabe kitwira amagezi ganye no butajunwa natandikira nashemererwa naheze gushomesa kandi ruhanga yagabwa yanjundire yandeta mu bishimo nagatura n'abishimo abishimo ba offering kayabo nabo mwana bandiza banyisa bandeberera natandika gukora mutawo nomu natandika umurimo gwo bushomesa shomere natandikira mu rya hakakoba nabana bariyeta 4 stars junior school nisima ruhanga ababa wikirifu na mchara we Melabu nisima ruhanga wa Godwin ibyo kwaso amoni no mwami bareba no bampira umuru nakora najuno kandi mpura nshemerire no manya kubana uryaho kabura arona gambira bashobeza ntatu nyina ruhanga yena ntwara umwiguru kandi mpura wena nyijwire cyanjye nshemerirwe so ubwo kabaguri umurimo gwago kubaza my first job ranga nakora ibitangaza neza kugarukira ushemwe Caleb kandi ari natugambira binji munonge biyesabase kuba namukorera amagaraje aruho ubu kureba abantu kareba ngo ranga nakora ibitangaza natugambira ngo mpare yakabayinimwe yatwarwa maize natera kashani niyabe nasiba mumuka agaraka jimukira mumuka shisha siba nayo ishomero konka yarga muyamaye cyaro kwenda yataho umutuma yasinga abantu muntu myaka ikumprase yatandikiriho kushoma yakaba namanye cyabe nayenda kandi yargamu yabasa kuba nazo mukore jari natugambira ngo certificate akagiheza kandi ranga yamukorera ibyo kutangaza ariyo yatugambira ngo umurimo gwo kubanza ko yagutungire naza kutushobora sara rero kabane ingana cyo buyirobo sente ko yazitongera kahorata zozo kabaho narakana akorera imbabazi ibi byona aje kuba nabitugambira bwanyuma y'iceshongoreki konga tukomenza program eji ya YouTube kanoje kuba nogikuratira commenting kandi abarukutureba. I've seen very many people here watching this program, following it. Kandi tubasima mnonga mukama chibahero muchamwe bari kutamubiri bwanyu na data ntubahamza program eji nebinji mnonga byekorera amagara gabantu. Banyuma y'iceshongore cyo tugaraka turukuganira umurimo akagutungata ukagenda gutaka gumayo nare bukanga. This is 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio.
Indeed, cheshongoro chanchi reflecting aje bintu byoshemwe kale buya tugambira umwana wa Zahiri. Chati kiza chumwe adachika 52 zonke zarenga rushaha ibiruzo mwabaziyogo program nabajeto Orugyendo Rwamagara Anthony Mjungu wagendo hanko mshuganizo wa program yeji ngaburijo kandi itwe twamza program yeje kozere cyangwa munonga amagara gabantu mbwento shime ku hano giferwa ari abantu benje munonga abaroho kandi abahurikize program yeji weshe muri retired but not tired canon Newton variation yangira ngo nkugambire ngo nakunda munonga kandi ari nasime bigambo byawe bare munonga kanoni taramikize umucyara na family yona tubakunda munonga kandi mwibare kuba yo no kunda revival radio nareba nansa twate radius na waraho turikize abarukura tara program yeji abarukugireba ni muntu basima tutene bugarukiro kandi nibinje munonga biturukuje kubantu ganira abishe makareb wando tugambira ko watungira umushara umurimo guhago kubanza n'uto umushara tugambira ukagushanguda umuntu kwanje ko kubanza kagutunga biro 13 byo kwa mukaga yes natali gukora wiki yona batakampire jete appointment chimbwendo kunkaba confirming njiri kumpamya muniza gukora mani wiki ejo yona kunagire kuchondoza akijanga mugakera interview nkaba mvuge gari ngo witi kitoke ja ishomero kari yaharugaze for stars junior school biro bitanu kuri hamande okusero akatanu muri kuyabire friday ati ndigahanze umishoga omaba directors umambare ndantu bishikankozere wiki yona kanta kumaba mupiro mu ningatumugumpire yata atatiwe ogendo ko ibintu byawe obirete kubara kwenu nyine ije kusheshura sente zo kwezi otyo namanga bampumuru bamanye to gukora nakome bintu na leta wavuga gari yawe gari nkanji tiza kanta jina nayo uko gitiza ngitirize bene bintu kumbi leta kandi nabishe babenimanye binabe nagiremo bishemwe antphoebe arikamukuzaho yes no nabishikize yagire kuri yaramushiya mwana yije ne mugugulu mufarasi yabifura ntashabire urinya nakutura nawe umuntu warahanganya kira anto munjuye atandika kundisa ngumani ntambura nindike ninja ninkora bikabiye 15 kabiyakiri 15 byo kwa mukaga hati biro kubyahwire kwezi kwahwire umushara gwanje kede mtwari 13 hati bampereza half mtwaro mukaga n'ikiceka hati mtwaro mukaga n'ikiceka 15 zikazi neguma account hati bambe mtwaro mukaga abonche bakwirize ikiceka ndari atika kwa uri 13 13 nakore ikiceka cyo kwezi so bampereza ikiceka cyo kwezi mtwaro mukaga n'ikiceka ekitano cyagumanye 15 zikazi neguma account ben first salary yawe kedi mtwaro yawe mukaga faro mukaga
ukahurura teshaheje nazo kwasire nkanyine muri umuna wanje uri kunkurata akaba ari umusini ya 4 yes kara hishomero kakobaho bakurieta breba nangano sharkaruga yes akandi bambanje sente nyingi munonga mwene mutwaro mukaga kuno agikwasire nagirukanzya nagitwara wa headmaster mukaga yona tuwagira nango kiwaye nango neza boda nkatambuze bigere nazitwara nagenda kawaburiye manzi ya murumuna wanje ayo tukana ndwana ari mwene tatugu batambinga okundo kwa mucanjo nakora okwezi kwa mucanjo kwahwire bampa umushara gwanye mutwari 13 twari 13 nazi hayo zona kukuna bako azimpire nagenda nazarwe bukona akari akatare nagura mu t-shirt cya shiringi bakashigura shiringi 10 nagura akaba kandi shomo ry'amani kana abana babakama ndikunyine kurebe kaji so kanji twana ngigorra impara yanje ngigorra t-shirt yawe kitostero mubazi kureba ngo narebeka nk'umushomesa nayirungarunga sente zindi kandi kingo bamanya abashomesa ba primary okugorra abo bakigorra na hati anakomshomesa muji nogo yes cyo kurebera kaba mbana yes mbere hati kamazire obubwire kandi ntamuru rugendo rukarurahare ati nyenda kuza kupangisa ejo kujya ngundare hihi no murumo mwenu ejo bashabe mutware 5 kandi bakwenda emyezi 2 eje ni mutwari 10 ati ndigaha nyeshengereza landlord anyawe mutwara umushanjo asikira namba 3 njante 3 nza kushashara okwezo kurije utabuko batuzura umuhati ndigaha nza kamukuzi ishemwe banshendekereza akafarasi bampa n'ikitanda kindaze kuraraho yes kitanda kitwara nyigurenju kanye no mufarasi n'ikitanda no bushuka nakaburangiti kandi kantine muna katenezi no mudirisa nzo munju mbyama nkanye mukashaha mwenda nabo shahi kumushohora nzo mwishomero ngaruka shahi nazikiro mwana binabera inturana bahakikari kino babira ndo babakuribu tarabira jazabeze kutasiya munezabeze kuya kanza yishomero mbantunari mbantunasiba ndanduku naba ndikubyama yes ngakora nk'emyezi nkitamunyona atine muneibo wanje kumanya yes no mchikari landlord nawe namanya wenka uwo abohereza sente nawo kumanye nabo inshonga yakasente mbona nataho mutuma nakora nahera my brother ya marasini ya kana yes kuyamazire sini ya kana mwaka gwe 2008 ati nanye mbwe natandika kwenda ngungura hakapare sati muneza renti nagwana natandika kurundana kandi ngira ntati ubona ashomeke umwana hiro natungira umuntu ninza kushoma diploma ati 2008 egweromo 2009 of course na no witu kanyine kuyamba kugira cyo wakora abo kubana bamango riyo nukora mwene 2010 yankati kanze kushoma diploma kanyine certificate ati nza Bishop Stewart PTC University ati mande umushomesa qualified okay ati naza kushoma diploma aza kushoma diploma shabo mwanya bagumpereza ntandiko kushoma kandi nkora mathematics science nshoma kashoma myaka ekeri imyaka 3 kama katandika 2010 ukwezi kwa 12 naheza twagraduating 2013 umkwezi kwa 10 so kashoma 3 years diploma yes na graduating anarugaye emyaka 3 urukushoma diploma konka kunabe ni shoma rwagataho aturuhanga yarete migisha abwenche yabere emyaka 3 tukatandika nkanye shoma holiday ashoma recess so tukatandika ku 12 okay kandi programs kasta kabirege streamline so kushanga tware tu holidays okay when have a more extension na natekateka ngubundi nayo n'inshonga yesente zikanga aho nkani nkora kandi nkashashura mbiri zikazibaho zikazibaho kandi ukangu nyine kubaza nashashura tuition yes ntambuze bigere
nkorebe ngo washasho tubaza kugeza tabo kuteganiza actually manyubwira bumwe aho ishimo babira pakingira ubushiro mu flask na muhogo yahiye baranki yanjye ati ntambura ngenda nshoma ndigayo nkarga ahabigere competition kabanchasho ukabujishasho nashoma nasya koda aharwa gataho ntandikire kushoma ruhanga yanshashura yandetera umurimo gundi atayintabe nishomesa natunga umurimo gwa government naza nyakayojo primary nashoma sayo kashomesa 2011 2012 aho kandi nyirero kwendera okumara university kunabe nimara nyakayo umwaka gwa 2012 nabwo no wishemwe ndi Bishop Stewart wishemwe Dr. Herbert Ainamani yambuza ati karibu atkani mburanye ndakoraniwe kandi organization Vegetarian Rwamagara Ministries atkani mburanye ndakoraniwe tunashika ndi ha government niwe nonkoze sota nonyo to mu government kuntwara ntandikire anja taza torkwija kwefuza konkankana manyire kurabira mu kazi we kazi wakana akora scripture union aza kandi scripture union teacher ainabire nishomesa ati twakwataga no fellowship ejo munije nyanjuro mushija we kwa nyanjuro mushija utumanya tutyo amanya kundi murokore menu ati tokwija kwefuza mbabara mbuza shino kumpa zinga angambire sente ziyabire namba ndeba saba umurinye zaba nyingi zakira mushara gwa uguriya ndejo ndabuza mu nyene 2 fona shireru ntikifarenda konko mutumo gwamazimba kandi gwende sente ati ntamburo mushana abishemwe kata basakora kintu cyona ntarandabishemwe ati ntamburo mushana nabishemwe mbagambira opportunity yije ryeti abishima bamwe bajya ngo government mu government shima abantu ngo muri government ije kusheshora mbone agaho ishema agira ati nyo nayo rekwa omurumogo omusigwa kuzaho gw'ikitongoreye abantu ngo yakora ndaga hansiyura hedisha wase wa primary hina birendi ndaganza no DEO kwa kandi nagira government payroll nkamanyizira mwamaze umwaka gumane cyueka nsiyura ndano DEO musiyura mugambira yiwazi mugambira atkumpukayo nangwa ruhanga koraje kutebekana so muntu sente zanje bazimpa ngoko bazagambire bampenju bampane motoka ndeba life yabonera oje kabiri byawe byenyuma mbweno reba ngo hati mbweno ruhanga nakoriyo mu motoka umushara gwadabuza mu kabiri nsima ruhanga kintu cyaterera mbweno ruhanga umugwire magagwe 2013 tekera amaka manyaka sente wakabo akasenge manyaka kakaro tekera amaka wishe mogu wishe mogu tin kanta kumumanya umuchara wawe nje naye nembuze ndijo aho nanye namutuje ticyemo ko wamutunzire musubasa kutandikira ko wamutunzire mwana wishe mogu nuko nakugambira umukuju noku twine fellowships mwana kuna benizo fellowship of course cyo cyabe kiba kintwire ko kamwe natwo ko ayego kuba wakiro mwaka ko wole abashigi cyetengo cyo kugira umuhwezi umutumu gomazimba tuguka kubiha mwana umuntu gumwe tugabo tubihabugenye ko wishemwe tiri umucaci na mirembe kutubatari na mirembe wishemwe gaga ashtabina ashtamiremwe kiri harubaje akushitamo mureba rero mushiki nawe ishemwe mburu umutima gwamukunda kuvuga umukunda okujunwa noteko kukuratira okujunwa kuri tina mugambire nti nakukunda noyetwara ko murokore wena ko wishemwe mwene kutwaragira abuginye tamburo mushana na wishemwe onka tata buranye nebiteka byo kutunga amaka kare katuchabiri tutandika kushaba
konka mutima okuranga ino yabe yanyorekere mwene ubire kubushika ngaruka nje murebe guno murundi kwa murebere kuri uko kubanza tumwagamba tuwa twamwibona kanamba kesumu tuwamana hakurga notandukota okubasa yes okubasa mwene ku oguno murundi ngaruka mubona ayitukunganira ngaruka mukuretera nahita kawempe oyishimwe ngaruka mureba kandi kanore onarebe kandi kanubongo nati nakunuya abishima tiro ndushabantu shabira umushana yes mwana ubire ko ukabishemwe bamuza ngo bishi hariyo umuntu wo kuteka teko mbiteka teko utubaye utshaba ntazaro mushi kamureba konkati nkumanya kanda kumanya izina kandi ndimanya ndikumanya na hari kutura mugambira abishemwe kajya kare nite katushabi atiri nabishemwe bakoragana nabishemwe ba Kampala yes ati bije bangambira kwati kandike baro mpandika baro habagitwara ntaka mureba gogo okay ndikumureba mu mwanya kuko wakata kumanya ebara yeho abino handiko kano handika eyachi ebara ku proposing afo urukujandikira umwishiki ndikujandikira umwishiki abishimwe bagitwara ijuka nimbandikira umuntu utakumanya takandeba nyunkani mumanya konka waka akata chikwijika akata kandi akubona mu byabe turi mu kumumba buri mwaka bari yo muki yes takuruho mene bara bagitwara bagitwara ya mushire ningira agitunga gusakata kumanya ati ekinahurira bi ababuza bashinyoye ndagarukamo afite time yamara kushaba ndagarukamo nti baro haninyikiriza ninga ninyanga okuntwara okuhandikira ntakumumanya mene kumba ndi habishe mu bijanga ngo ataronda yakashane kawe okatwereza yes ati ncheranza album ndo namakashane akarunja kumutarare bakate kahiriza bishe koinde album yawe kandi album kanje yes kashane kahiriza bishe mu bakatwara kuba katwira bakatwara wa mukaga sandu mwazi bakagara bakurga kungana tanasho umuntu kwa mutwara kishane tagumana cyo ngakakireba oya kigara ndena haterera umushana ninjira gwaya ngati yayanga ngo munyowe kanaziro kumara kumantu kama ekirungi cyone cyarwenda kumpereza najya kukimpereza munonga mwene myeze erabaho myeze nkena kumba ndaho ndi abande tere baruha yo wishemwe nangarukiremo nagira ngo kumazire kushaba ruhanga yanyoreka ndibasa kumuhereza nko mwami no mucyara keshongora tukutendere n'inzu nayitorora yes najante ruhanga ibyo kora ebiyesa akora nibitangaza benu tweza bishemwe batutekatekera okushaba kwagarukwamo kugarukamo umushikiriza yakamuje amina abishemwe batebekanisa obwire bwo kumbugana eto kushitamo mushana abishemwe batutekatekera mu makagabo ndigaha nza Kampala mugano wishemwe wakanandeba for the first time yiruna nakashani yes konka yoka wamureba nukano muho kuza kureba mwe yanjura ngambere kindi ngambere witu kutabe turi sitine kuturi nejo witu itwa tata na mama bembarara mu keri itaka yatarumu na simenti mugambira abana b'inguzarwa nabo mugambira abandi 11 n'inyamukuru abona ko bari ha mukono gwanje mwenye ngamba mazima gono kunabirende utagire kwerungarunga ukabitaru yije takubirunda bikabura akaja yabirunda nibura kandi ukujana no bawargambura kurari munonga mena wishiye mena hati bwakura wana nkiriza nukwenda kushanti ikirunjo mushiki ayikiriza kuna mugambire kwayikiriza bisheme batekatekero kwanjura omukwanjura nkargaha na bibuli yanje ngo kugireba anti
niyo nagenzere nkwise nazo mbazirebe utine chuwa tena watari kindi chuwagenzere nacyo nothing haro nakimwe ariko babishe abazirebe batwakira tutekera twajya twagame njongo yatwara bakwate baruha bagihandika baruha nagireta yes nagitika mu All Saints Church atsaba diko noruho Venerable Patrick atuhire no yabari umvurize ubwiro no yanjakira yes yanyakira aje munonga no gushemererwa twatandike mbaga rero mushanje ku 12 umwaka 2013 twagitwa All Saints Church wow twatandika maka ukwihobo okusenerizo imyaka 10 turiyo rero atutahira umugoyi kumnagume yes tiriyo mbushero burkwe amina gushemererwa yes okusima ruhanga hanga twira abana babunjo bashatu yes Benjamin Jonathan abaho imyaka 9 Joseph ine imyaka 7 abasa Joseph Tendo then agaba Joshua amwesiga ine imyaka 9 yes nuko tutagira ranga yakora ibyo kutangaza na nindera kasha no kuwagenzura umuka konko wayebembe izuriya ejo bebure watwere that was enough ranga nakora ibyo kutangaza karabariana tuganira binji munonga nanye ndakugarraho kacenyuma ndukoza kwirira turukwirira kwendera pate yawe kuwahirize kugenda watunga umurimo musya amahugurwa ya government waguri kura ranga yakwereza family okushoma wagumizamo waheza diploma hakurata hoshi kona harize diploma natunga family natanduka gukora yes ebyesa kora nabitangaza omwami ogo nakugambira Dr. Herbert Ainamani ya nka of course ikikaje gikitengo cyanje gumiza mukashuma meni yandondera sponsor ya nabona umuntu owanshashurire sente yes za bachelor's degree nagaruka Bishop Stewart nashaba umwanya omwamyo omucyara kari omucyara umujungu yashashura tuition akashashura tuition akashashura ibitabo bimwe nikoreramo nangana upkeep ya transport bakaba jimpereza otyo hata kubona kwenye makuri ya kwa parkinga za muhogo yes no bushera kabitacho no kutambura habigere ati byahwa so yako sponsor ya pushinga mpaka waheza bachelor's degree Bishop Stewart ku 2015 okusiye 2017 ukagraduating ku 11 ku 2017 natunga degree kwiha kuwahura kuri ya 2017 okay nakora bachelor's degree yes najiheza na qualified teacher mathematics science nanye nazumboyo wazumbari wafitting umukinda nafitting umukinda ko harigireyo waguma kuriya ko narigireyo naguma nikora yo hinabe nikora yes nakore nangwa up to last year when the opportunity came kugwizire kandi nawe amwamyogo akakuyabira advert ya Ankora Diocese yansindikira ha WhatsApp yakusharingira yenyikarujinga taza you can apply atunawasa kukushaba nasha ntashinda akusharinga aweno take on carry free ahakwe nkoragana nungi yinakozere nawe no kumumanya no yan recommending wow actually na application yanje na referees na amta actually nko kunamutireho nakuba hereze I think ka after interviews na bishop yamutera yamubuza ndogo numanye nawe yamugarukamo yes yamugarukira mutiko bimba konka kamanya ngo akamutera ben kuyamugarukiremo bishop yambo mu wonderful atwargo mukwereza rahanga kuri ya wagaruko mukwereza rahanga ebiyesa akora nibitangaza
nuko kuwezera oti Revival Junior School Revival Junior School nka head teacher kandi first head teacher pioneer mukama simo mnonga mukama naye barukora ibyo kutangaza nije kugira ibinakubuza humpora n'utaganiriro na Revival Junior School kweri yo guide master musyo gishangiro ta mwahikankahi kutembura ikintu wano kitandukana umanyane bambiye ndamana menje mnonga konka ninyenda kusima mnonga kandi nza kongera no kusima abo kuba ndaya yirisho mereri mirundi yanje no shayakire nkena konka wahika yuno ushangwisho merereze imyaka 10 umutandikira umujya y'amana mnonga abana hari kuba organized okubagamba byo rujungu aho kuba smart abashomesa umwanya kukurebeka nebinje mnonga yakare bitabara kwayo nemba bazindid bwanima yacyo ngure kinije kuba ningaraka no mucyara we kandi ari yanajya mukace ibiyayongera ubundo mwame cyamwe bana kigamba nawe okwashangira ubushweri kandi ibuku yamushangire arango kwa barinzira akabihereza rizaro nibwambu n'intande yarukomera bakaza bariyo kwa heru kugira ngo bakagira cyangwa mnongo cyo bamwigeramo Kutandika katonda yatonda yona 93.2 FM Revival Radio, the best Christian radio in southwestern Uganda. Omusana emunyenye omwezi ensozi enyanja n'ebirala buli kyayagala tukiraba abange teyalimba tekinzika kuba kulimba simbalaye teyalimba teyalimba bane alibikola
Revival Radio cyendanisha tukatonyeza ibiri y'amagara umwijiretse yarimba kurwa umucyara Judisi babiriye cyatikiza cyumwanda chika 20 zarenga shaha yishatu zo mwabazi hugu turiyo tukutwara mpurampuru program y'urugendo Rwamagara kandi kwa kubatandukana itutwa twine wishimwe Kalebo mwesiga head cyabwa Revival Junior School no twatandukana we hariya yatugambira binje byesa mukorere kandi byo kutangaza amagaraje kandi abira umuntu imanzi yamanye cyaro kwenda katandika inemyaka 10 plus 10 nenga hoshe makari primary yes mbino reba ngo musheja ranga kamkoreje kutangaza ko ngo kuchira munonga kabana amanya ekiyabe na yenda kandi bumwe base kubamba mtwa omusinguzi Reverend Arias muhereza chaplain abwagamba senior secondary school mukama simwe mutabara cyo kutaya isomero ibirizo musandeje hwere ndamkize mwana wanje cyumuro Robert head teacher abwagamba senior secondary school mwe barumbu mugu murokora abokuba n'umutwe simsa yitwi aramashomera gugamba kandi ukamanya ngo ibarukora n'ibyo kutangaza tubasima mnonga ndamkize sabadiko ni Owishemwe Venerable Thompson abwabugamba ngo sabadiko n'abantu babugamba mwe nantabendeze birungi byonga Reverend Canon Asaf Kabacenga roho yagira ati abankunda mbakunda n'abantu b'umutima kunshera bambona mukama akwe emigisha Caleb n'abamwita Reverend Canon Asaf Kabacenga turamukiza umucyara Madame Agnes na family yo natubakunda mnonga kandi mwebare kubayo no kunda Revival Radio Joshua kurugaragaza masheruka aruhaturikize Esther Kurgarharo aruhaturikize kuri spaso mudora twantu kureba mnonga yabare kubayo no kunda Revival Radio Robert Kurgaka muri yanasema program mwenu kandi wanu sima program usime na ba sponsor abarukusta sente n'abakigaragara vocational senior secondary school abarukushangwa omuri isinjiro omuri bukanga kandi aba bakasharamu batamwe sente nyingi mnonga kwenda ngo program yeji ukabasa kwana ugitunga gente basimba tene bugarukiro mu amijuri yasubegumye head teacher mwe bari kustora no program zona mukajango sente zanyu muzite on program yeji gamba na head teacher obwana wenda kutwara umwana wawe no kwetegereza bwege so kubemerera uko abo batura mbasinga isingiro from oba how many years I don't know konkanti basima tene bugarukiro mbona gamba na head teacher zo mushanju emwe 11 nshanju nena roja kuba no gamba na Julius Bigumya head teacher bushomeri yakigaragara vocational senior secondary school Reverend Arias muhereza oturamukizo mucyara wawe Owishemwe Harriet na ibare kubayo mwebare no murimo gumurukura ishomerero enjiri ne kutangaza kandi abona wumbiza urunje mu ishomerero twuko bwenu kanyakiri Owishemwe namucyara headmaster yaha no headmaster tukabasa kukora wenka otene mucyara ngo byabasa tukabasa kuba mwebembeze ngo wakora utime muhezo wawe tubukuzayo omukazi nahabura omukazi na umwe ko kuba wenda kutaza kucureza bambe atereka ibono makugira umuntu akaguma na kujya tereka reka nabada chikuru munonga mbone umucyaro gwije mushendekereze kandi umucyara we katumwakire na wagire ki yayongeraho mukama Wishemwe Goreti yabare kustaya iro mu studio za Revival Radio ninjira n'umurundo gwo kubanza rizire mu ngo kubanga se amina tugambire je amazina gawe kandi ubundi umuntu uri yahira kabasa kumanya abale Owishemwe Nathan yes okunyakira je amazina ndi Goreti amwesiga Ninturamba bahati yes nkanezarwa wakiso buddo yo witu nozarwa wakiso yes twakushemerwa ngono rumo nyankore warukwatsize hati mpora yes okay twakushemerwa kwakira mu studio za Revival Radio
barese okunyakira. Yes. Mbwenu nkubuze enshonga emwibiri. Obushwara bushangiruta ubundi umwe nabasa kuba butahire mu nyuma byo narundi jaine cyetengo cyo kubutahamu ko nkatari kumanyaho kutandikira iyo bushangiruta abana sofa baba bashatu. Icyo kubanza nkabutahamu na Yesu. Na Yesu. Atarabire Yesu nkayitaka. Yes. Yes. Nka Yesu ogugenazire nawe. Akanyebembera akanyikaza namushaba ko wakulire. Akankata kumumanya emitwalize yakuzarwa. In fact no wabo nkazayo omuntu gwo kubanza mperize kugitwa Hosense Church tumazire wiki tugisirwe. Yes. Nkata kumanya yakuruga. Yesu wanjogwe oyanyebembera kandi tumaka. Yes. Obushwerenka ekyo mulungi. Ntaka mushwe kaza namushaba. Yes. Nkamushaba mukama kumpezo mushija. Ntaka kimyaka 10 yarenga 13. Mumenyeka. Konkaja yalwatine niza kubasa abompereze. Kana mpezo mushija ngwenda abasi. Mira shibere nawe. Atakwereza umuntu arakugumere nawe akakubera icucira kaza. All my life. Yes. Hanga yakolaje? Yes. Yaleta omwami Caleb Amwesiga ako yakugambire. Uwo murokore kandi kashangali umurokore nka kandi uwo mucurezi. Umucurezi. Yes. Hanga tukozireje munonga. Amina. Katahomaka nakwa kugambira myaka ogu 13. Tukatandikira nkashanga nakola omwanya ogwa Rwamagara. Na nyinga bandi omushomesa. Nyo mushomesa wabana bato. Uri mushomesa wabana bato. Kwena ikireho. Okay. Kama witu Dr. Herbert nawe yampereza umurimo yanjye mukore nawe. Nakola nawe. So tuli hamwe amurimo no mumaka. Onkechikulu munonga maka akolere family ground yeye ananja natinonji. Ani yange nimbi nayo nimbi. Aho kurgaho kuzara. Nayo nimbi. Tiyo byangu. Iti byangu nayo nujire hali. Onkawa wabwire nza kutandikira abyo mumaka. Hanga nukwatangisa maka yatwerezo bamperezo umurimo w'umushomero mu twakora hamwe twatura hamwe. Yes. Kanko kushira munonga okushaba kutubasise. Kushaba hamwe. Tumukomka tushaba hamwe tukabya tushaba hamwe. Na nobiro bitunga umwami no mushara tubutunga tushaba hamwe. Akuwa na family wenda gishan akohurire kusanga inovunizibwa responsibility mpango. Yes. Kwanka abo kushaba atubasise. Yes. Trabiro mu butari bitanguhi. Kwanka turibire Yesu natukolera ebyembabazi. Murebire Yesu nakora. Sente zintunche azwereza mugisha kandi tutumuhereza. Rangabe ayomwe agumira ryo mwesugwa. Ahanshonga y'uburokori. Ukaguma ryo murokori nari bikaheza byayanga wagomwa wemuka. Tikuza kujya nti ndio amani koka kamugambira mukama tini warambase. Yes. Ambasise na hati nchiri umurokore. Amina. Nchiri umurokore. Ni tinagwire abemba bazahanga. Amina. Naye ubundi nengwa konkanga mare nyimuka. Hanga ambasise. Akubasise. Amina. Wesheme Ariana tugambira ati nyonka shabara hanga ngo ampereza umuntu utarukuza kunteza stress utarambona abonese utarandeteri nayifuza teshara yaje nashabire hanga yajigarakamo ampereza umuntu wobusinje ampereza umurokore ranga baherizero nagambira ngo akiriyo umurokore negishaha kandi ikinahurira mu kindi munonga kiyagamba umuko hakorgati y'ibya bibiri yangu nawe akashanga ngo bikaba byanguye apana ibintu bukaba bitari yo sente zitariho intaserinje kunkaranga yamurindira mu yaguma ari umurokore amakuru marungi ngo umuntu ogwakiriye umurokore no mwama akiriye umurokore mbweno noreba nkayitwe nkankore diocese Kahiru washanga head teacher ari umurokore no mukazi ari umurokore ikindi shuno yenda ki tukareba ngese nakariyo kutangaza nije kugarukira Madame Galet kandi tucumwina n'umucyara Caleb ahabwa abitwata isomwa abaziyogwa ariho messages aha Facebook kandi abantu aba
nanye ndamushome messages zabo turukwirira kushoma kwakira amasumu ninja kubahereza round ya muhero umwami Karabo n'umucyara intande mu rukomera abantu kwa heru editicha ninja kumbuza ukacyanshongeza kwatena revival junior school abo kubantu nda kutunga updates ibintu birutoko no yakutsharingira ukachi. Okay, arho abantu abacaye Rogers na Jati ndo bahurikize ku rugaragando rwa Mpara kandi mbareba ezi messages za Facebook ntubasima mnonga chain Rogers yabari kutorikiza penna nahwera na Jati na nyibahurikize nabasa nagira ati ndiyo nimbareba tukahirwa Meron nagira ati ndo mbahurikize ku ruganko konjero ayibazibwe nagira ati nanye ndo mbahurikize ku rugaka mukozi net nagira ati nanye ndo umpurikize program Laban muhirwe nagira ati ndo nanye mbahurikize okuruga Centruku Rubingo Church of Uganda. Oh, thank you so much okuturikiza Rachel Nyamwija. Yes, Nyamwija kandi araturikize kuruga nkahi arho kurugambara Ham Tax Park yabari kuturikiza nahabwe Owen Basheja nagira ati nanye mbeneje munonga kuruga shukushema yabari munyashukushema okuturikiza Kate ni okay nuwenyesiga arho atwineje munonga kuruga nko konjero ugumisiriza nagira ati nanye mbeneje okurwa mu akenjiri cyacu Uganda. Oh, okay, yabari munonga gumisiriza mu kibi Derki nanye nagira ati ndoho nanye mbahurikize mwe bari munonga abana ba Facebook abandi ntuje kubungira mu parampara arho rukundo nagira ati yabari munonga nabujurize Caleb. Okay, nagira ati had to have a study calendar from primary as we did the same PRA. Akashomane w'umuntogo no bimba mwita rukundo happy. Nagira ati ndwaha mba mwita muyambe nagira ati ndo mbahurikize kandi nasima program kuruga Ankole Western University oguno mweji umuri bushenyu uko yabari munonga. Okay, mbwenu arho nana abamba tureba kandi abantaba nabo twine okushoma comments zabo tugezeho kuzitunga tureba abamba tureba nubo bahi Marion Makansin kandi bari okuturikiza newe utaramukiza abantu ba Makansin kandi bari no kunda Revival Radio. Obusha Juliet tumwine okurga kachika Orugyendo ukabura mukama simu kuri ndoweshemwe ogutukatwa mtaye sam program Orugyendo Rwamagara yaherezo bujuruzi bwo kutangaza mukama naye barukurinda yabari no kubayo no kunda Revival. Okay, ndeni ndondaha message comments za YouTube ubuturukwirira kwakira amasomo tumanya abantu ababaroho baturikize abambare ba program eji abambagihurikiza no mana wotekwa kureba wanoreba kandi ugarico hurikiza kandi arubo kurikiza utarukureba. Yes. Okay, these people have been watching us from YouTube kandi barukuratira program eji Rachel Breast nagira ati ninyi ukubanza commenting je n'urukundo bari munonga Rachel mukamachikwero mugisha ubwo narga kafunjo nagira ati ndiyo nimbareba nyisiga mukama Davis ayinimbabazi Jacqueline nagira ati ndo kandi nimbareba nahurira Marion arho nawe inatreba. Okay, Perus natwatsa nagira ati good evening brother Anthony, praise God, I'm here in Mbarara, always listening and to have a program. Okay, tuinamatsko Timothy arho kurga kanywa mezi kawiyanda isinjiro yanatereba mukamachikwero mugisha Gloria tuchungurwe na watu ineje mnonga kurga mitozo. Okay, kashari
Anita na turinda nagira tunanyembe intege ku gacitoki mabera kashari okoto wanyu yasawesha mwihedete cyoko niyakomoka mbweno owacharo wa LC ariho kandi yanakoratira program y'ijimba mwita Anita na turinda omuntu w'amana munonga munwana wanje Stuart ubwo n'umuntu w'amana munonga aburebereza bwito bwankore mukamo good assistant education officer aho burebereza bwito bwankore mwana wetu shema Stuart bari kubayo kandi turamukize ifumbire tubakunda munonga mukama akurinde. Okay, turukuza kwakira amasomo dora tukunda nagira ati mbe intege munonga kandi ni mukuratira program yeji Kemidusha Yunus na watu intege mwebesa baruku na watu intege munonga. Okay, bo nabana Martin. Okay, bona nabe Martin. Okay, sorry. Kurugaro Banda district atuineje kandi ariyo nakuratira program yeji nagasha Evelyn twakureba mukama chikwero mugisha ayinebiyo na Alex umutezi wenanga nasimbe bwambo burungi ebyo mushejogu beino mugisha Laban nasima program kandi nansima yebare Jordan omunyeto natangaza mukama ije niyo comment. Okay, yes. Ainemba bazipinsi atwamurebere nosha Rachel Rake nawe nasima programu atwatse nasima programu kurga kabwohe basha tutu kwata masumu Jack Katushabe nagira ati this is Jack Mbarara Hope School. Okay, yabare munonga tweziwe mase kandi nawe nagira ati nduha kurugamba radio mbakuratire nindeba program yeji Mama Angel najya tumwebare program Ronald Nwagaba kurga hambara University of Science and Technology. Thank you so much. Edith Owembabazi nagira ati mazima Anthony mwebare program y'Urugendo Rwamagara gukwakira. Okay, yes nagira ati nitugarramwa amatsuko na mpamya Viola nagira ati big ups to the management of this program. It's really awesome. Oh yabare okay it's Owembabazi engineer comment twakira amasomo then tuje tungire comment says habo kuba nazo ni nyinji bundonga abantu aba commenting akantu ine kurushuma zone aruzuru mushanju munana mukaga 9:34 mbona zuru mushanju 0 kaga ni mushanju na mukaga 34 urabire wao utugambiri. Hello nibazore ndiyo magaro mwiviro nimbakunda munonga netwe ntukunda David Rosema. Yes David Nabo kumiza mkeje kwa omukazo kuyatarikena niba akakukaza kushike nora numbaro omukazo kwajumuteka ashirwa mazuma hata jumazuma. Yes Kanyo jazi mugumushija mpare mukubura kandi akasanga akabura kubya ya master ndije omuntu akamunyamisa omuntu ya master cyane auria akagumana akajyaba n'umukazi akaba ngeri jona. Okay ekaje nizo no kugaza kasumuka gabazire mwenda kuzuma ana kajya ngunshe byo katari yako stayo muno je no bakugera mbahinwa je ngwa basima munonga de resource mampurchise yabare revive already. Hello Afone. Yes please Oshibereje. ndiaho mukama narinda ntugamba no wakando waterankai Na Glenda Glorious na teza hari sozi. Yes Glorious mwebale program bande yabare kurikiza yange ntinka gahora de kanzo mutweje ko musiza wenge no kinamurebaho aha kirega hangiri sema ruko ategera wasa kugira munemba bazingi kimberekezo utyo ata korabana sabra mazuma habigire abasasuwe yabare era bashijamwe revive radio. Hello
Hello, wishe muri Anthony. Yes, please. Mukama wita simu. Asima Yesu ntugamba no kandi waterera nkahe. Nogamba hono wishe mu godana aho enzaro ya Nyakitondo muri Nyashanje. Wanyakitondo twakwakira. Mazima nasi munshije gwempa hono mucyara we. Kandi okucira munonga ekinakundamu okutambira omukazi we icyari. Okay. Aha kuba mazima agashyira byona aho gira ngo utaragambira mazima omukazi we karatara mu ejo konka akambera open. Yes. Nanye Anthony. Bizima ko nanye nkatambura omushana kandi omushana gwandetera omukazi wanje ogumuzira nambwe namuramutaho omukazi wanje omuburuzi Evas ariho omujrobeya ndakubiganda kama kwende Aigo no yari omburuzi ko muramutse musheja wo urzabumba kora umurimo bakora umurimo mango mnonga Revive Radio. Hello. Asima Yesu. Maranga nabakura abatungura nayongera kujunwa mbombo ryo hamba kwetu kandi watera ngai Esther natera Boma. Oh, thank you so much. Esther kurga Boma. Ajatanaga ko mumbabazi. Kandi nishonga winch program wejero na bana tsheberwa mnonga watera ukajyotanaga ko mumbabazi watera ukajyotanyona junwa utaranga yankorera ibyo kutangaza bwa nyuma yo kuri ubujuruzi bwoshe mu karabo n'umucyara we utandikiriza Yesu Kristo kuba mujunwa w'amagara ganje ito nkaprogram agent batwagoba mnonga mbene ntukushemerwa mnonga kandi platform ero ntukwakira nambwe ni uranga kurabyo akorabyo mujamu eriya mnonga oreve ngo ubundi nanye nkakwata mpore bigambo byawe. Hello. Anthony. Yes, please. Jabare program kenya abayino mu studio. Lebare kusima. Program tayo bo abibo go ya kabiri. Yes, nobo. Nana bujuruzi ba ukushyirwa na buza. Nana mukama mumpere mutsa. Amen. Revive Radio. Hello. Yes, please. Ngabana kwa bakisa kugagushira. Kuroga? Kunda. Yes. Afite bujuruzi go mukazi. Yes. Mfanya munonga mukesonya. Amen. Revive Radio. Hello. Yes, please. Twakwakira nyabo. Mazina ni Eden Kurgashema. Yes, Eden Kurgashema. Nasima mfizo kuba yagarra masiko garinje. Tuzuwe yagarra binja masiko. Amina. Nabo kuba nanye ineza bishitanire. Byabiryaho bukubambire. Namanyango mukama no mwesugwa. Amanyango mukama no mwesugwa. Mukama yongere kubukorera byaho kandi abishobore. Revive Radio. Hello. Yes, please. Kama simu. Asimu Yesu chendeza radio yawe. Mugamba na Reverend Pleasure Chapel Revival. Reverend abambe twakushemerwa. Nachira. Headmaster wa muhura. Chawande na muhura nashemerwa mnonga. Nano mucyara we. Gonumkazi we Madam Goreti. Kanto ashimo kujuruza bwabo. Amina. Kita Revival Family. Mumusha. Amina. Amina. Yebare mnonga Reverend Pressure. Tuogo chaplain wanyu. Chaplain nabo Revival Junior School kandi na Revival Girls High School. Atandikishamani mukama kurindire yo ko Reverend kandi yebare no murimo gukora no murebereze ntumsimo kutorana akakutomwishomero risi naona first chaplain ni pioneer. Amina. Reverend yanyuzitsa ekintu kikuru munonga mbena karango akakankarabyeho kubara kanshashuze nuko kukonka ibintu bitwine kubukora.
tukumanyisa ngo izoba ryanyu nshakare murebereza abo burebereza bwankore nk'uko mukukimanya ngo ugu n'umwaka gw'abasheija nshakare neja kuba kutambura kw'abasheija bona abo burebereza bwaitu bwankore kandi nukwija kuba nkutandikira Orugyendo Church aha mbara umurembo wa mwana wanje Venerable Patrick Atwaire n'omukyara we kandi aharishaha ishatu z'omukashishi nabija okuba bebemberwe omureberezi abo bureberezi obwankore nwari abatwebembeire mu rujungu nibamba mweta kifoka mbwenu naja kutwebembera ntuguzamu mpora turukweshongora turukwekunda abokuba ekinkweteramu bagira ngo abasheija na n'abatsigazi aho nojya ngo eze tinkufitinga mbwenu munengano kandi weshemekare munomukyara bakisapotinga mbwenu mureke tubitemu nkaitu abokuba this time ntwenda ngo abasheija naitu tumanye ngu turiho kandi tureke ensi yoona ngu turiho obu turukwebembeza ekigambo kya Ruhanga kandi omureberezi nwari kwija kuba twebembeire mpaka kishaayi ekyambarira high school okwo neija kuba ariyo kushaba neija kuba ariyo kuhimbusa neija kuba ariyo obujulizi neija kuba ariyo obugambo by'obuhabuzi kandi omureberezi nwari kwija kuba yebembeire omukoro ogwo mbwenu taferwa iwe kikuru kwata akaresha ngu nishaaha 3 nibwo bworikwetengwa Orugyendo Church mbwenu iwe bitemu kare nkaitu wanorga nkazanya kitunda ninja ngu baishaaha emwe bewasetingira ofu kwenda ngu shahibiri n'ekicweka waburya tweshanja Orugyendo Church kandi tubaze kuba ntugenda obwo twebembeire omureberezi mbwenu kungamba ebyo oweshemwe Friday tubendezana ubwo nomumanya Diocesan Fathers Union w'obureberezi bwaitu obwankore nka coordinator omwandiki waitu w'obureberezi obwankore Reverend Canon Edison Abasa abantu abo nibo bebembera ekintu ekyo hamwe n'oweshemwe Job omuhwezi nka President Fathers Union ab'obureberezi bwaitu bwaitu obwankore mbwenu tukoko karango tunakarabyaho kanyakira amasimu nkashatu turi kutahindura programu egi. Hello Revival Radio. Yes please. Basiba muta. Tusibire jibambo sibire utawaterera nkahi kana bakwetoa. Basiba zimwe mbona Dickson basigara masema. Munyashema twako hakira. Mazima nasiyo mu buzuru bwobwe. Wabura. Kuba kugire utaragambire mazima mukata mwine. Nshonga y'amazima ni nkuru. Mazima na hina igagamba mazima. Wagega. Wagega mazima ngayamba buzima. Kari murarije. Okay. Thank you so much. Munyashema. Hello. Hello. Abino gambo na Imana ya simbirugwe tamukasose madisi. Munyashema twakwakira. Mazimoko omushinja namushima. Kana nyina igogamba mazima. Igagamba mazima ibari munonga. Hello. Hello, ntamasimo wishene. Asimu Yesu ntugamba no hasibo kandi waterera nkayi. Ubwo no wishene zeda na ateza kibanya murangi sijiro. Obale munonga nasimo ubuzuru bwo mushijogo. Okay. Abo bari kwemera akagamba mazima n'ikikuru. Naye bari kwemera. Yes, kare. Revival Radio, hello. Okay, Revival Radio. Hello, Revival Radio. Twakwakira sebo uriyo kandi waterera nkahi. More programu. Nebare kusima uriyo kandi waterera nkahi. Ndiura kuchukuru akasumuna akatira garama. Mbwenu nashemerwa bwo bwa kere bogo no mucyara we. Okay. Nabuni nyasanga ngo abari yapuritigize kubanga nanyetegereza byo nanye nimwetegereza byo no munyashitoce witwa mu Rwanda. Nenda reba rekore samazuma be amazuma marunje no reba igamwicuze. Okay. Mbwenu yara mchukora hargara ma yapuritigize bambe kere bogo namutima no mucyara we. Yabare Caleb. Okay, Yaram. Yes please. Hello. Hello. Yes, twakwakira. Amazina ni ayimba Catherine. Ayimba Catherine. Yo atamba kamba bayasabi. Yes.
mwene nasima obuliri bw'omushiija mazima akagamba amazima yagamba omushiija we y'amazima mwene nahura namusiima bibi nibabatika okay kari murare urareje bambi abantu bari mbasima amazima. Hello second last caller ndiye musebo uri wakandi waterera nkai mama Yesu asimu asimu Yesu ubona wada bazefuri no bizari kuma kibona kasana beri sinsu bigemere yes is a friend umuzakunda gamba mazima bande umurebe yari cyo magamba mu makageye azaga singa urufinze okay abanzaye situation indebe kiborere yes wada bazefuri no bizari kuma kibona urufinze okay ugutuwa muheru. Hello twakwakira weshemwe asimu Yesu chendeza radio yawe umunyabirere isingiro twakwakira wanje akarangwa kuba n'ugambo okutambura nyenja kare yes akabishopu yes mwene twaza kutandika cyayisha tu pesa shazinga yi okay ibani inga habyana no akarango nakagamba nakegambira mbwene hati umuhinza kurondo kundasho kasitaba kuri bampurire mbwenu orantera ka message ninkashobora ninchehereza joshe mugya nabuze ikibuzo cyukuru ukutandukana shazi nishayisha tungo kutwakigamba ntendera shazinga kunkaweza nogira ngo nizinga nizezo nkeza burijo services zehwera mani intekateka za mshanjo munana ibinda byo kusibe byo ntuja kubuza abakuru konka mbwe niyo kimanyungu no kushaba no kwemuruka no kutambura abashinjo gw'umwaka no gwanya twine graduation saka ntsema mnongo murebere zabo birebere zo rwankore kureba ngo arigireyo kandi yacakiza mani yareba ngo umwaka ogu tushemerere kuba ntuguhereza abasheija nani ndeba simunerga mu umfumu yes Proverbs 20 kutandikira gwa mshanjo okay mbwenu ni nkora munonga mubase kushoborekera izoberi mu manyamakuru gari kandi mutafero ugambira umugenzo wawe umunyabzare no munyamukago tukuku twagaruka mu studios twine dachika nka itanu zonke zitwatsigazo weshemwe head teacher Revival Junior School bazo sima abantu abatera amasomo twenda kusima ruhanga munonga habwe mu mwena abatera amasumo abahandika messages abamba tureba twasima mwe bari kuturukiriza kandi mwe bari no kusima ekigambo cy'amazima n'ekigambo cy'ukuri munonga amakanu gabasika abo kugambira n'amazima munyo nukwinabire ndi kunabira bakashanga bitariyo nkandi ngaruka mwenje yes kitkorire mwenu abasigaza bari yoko batakatungire maka muri kikubiya yiyemire ugambe ko kuri ruhangana ijya kwera kandi namugenzo wako kurengwa mugambira amazima yes yije nabi yabishanga kukubiri nimukora kozire Anthony nsima ruhanga n'icyo turi mu bantu amakomutawuno n'ejo yitu kokonjero wow tutubuzire cyo kuriya abana bitu nibashoma ekeruho kandi ekitakugambira kutwakwatagine twembi kuko namugambira amazima ngo ndi mwana wo kubanza barumuna banje bona nibitaga ubukwezi bwanje tukabashomesa bona wow tukabashomesa last born okay last born akamuza yakarugaho agira umusenior 1 inomusha mazire senior 6 abandi bakashomba bona bine mu muntu bakora okay ahabwe sente zo mu cyaro twatumushara yitishashura fizi turebereka tujaje babazire akajaje abano muzire wanje munonga karwara imyakena yamujaje bakusehe agira yatahira umuguru twamushendekereza abo kugambira n'amazima kwizera kije nabimanya byona twakora hamwe twakora umushahwemo yes twakoraga namwe twashohoza kimwe twarya kimwe ukusenera izoba mbona amazima n'ikikuru munonga
nikikuru munonga kandi abatezi b'amasomo abengi bona bamba kusimira amazima ago atandikire nago from day one kandi agabase kukora ibyo kutangaza kandi mucyaro go atina ari umucyara yagira atemba buzi yatomusheje ukaine nyinje atabo kugira arabira umuntu akunyinja tubutiyaza kusasara abantu kashanga bona bari kushomera bushanga kandi umuntu basasira ntara system zizo gukora yes system ni cyangwa atahumisha umurashashure fees kandi nabo ibonka head teacher abana bakushomera busha tinkwame ngo nabwo niwo kuba muretse rumwe kuba muretse arona abana bakuba bine basare bine scholarship ya bishop abo mbarabira umetendera mingi ukuza kutunga basare bene humura cyumuriza kubonera actually rubone kumutekana za program kuyagamba rijya mnongo yongera kwamiza abantu kandi no kubagambira ngo ishomerero turukwendera nguriyo abazeri bari yesiki abahurikirize Ishomero Revival Junior School. Yes. Nangwa tuna Revival Girls High School. Amashomero abira. Ariko ibemberwa Madam Claire Asimwe Mushabe. Amashomero n'umarungi. Yes. Nonka headmaster. Yes. Kana kiryanka headmistress. Koragana ekirirgo n'ikimanya, ekiri primary n'akimanya. Abo kubagazirwa kungazirwa hamwe. Abana nibaryaje. Abana ntibashomesage. Barebekaje. Abana nibarebekaje. Bari smart kandi mwebimbize micwe niyo number 1 bashoma bible nambe n'abazira bene mabana baturikirize zishaha niba abana ko barayije muri mu bitabo byabo umwana buri lesson ari n'umushoro ngo gwara kuhandika buri lesson mwe mubabuzi niba baratubire ba ambassadors baitu abatakarese bana muri tabana akuba tutatandikana nabo nibarye mu kintu cyo mugabo natamu ya kabiri tera hafi ya kabiri n'abana ntibemba kashish mubarete ntwakira turi ayishomero ryigure kwiha umukashish izuba ryuna yes turuhu turara ayishomero akumurebereza katutebeka ntizaje twinamaju abacyo ayishomero abana twine a flashing toilets ngasho toilets sezamizi na neza heru environment nemunji abana barebekaje amina how I wish we could twasa kwatera ngo bishana mukabure kandi muja kushemererwa sima ruhanga abumurebereza wankore na mama Dr. Alice kama simwe okubaho korekwa kama simwe kubakozesa eby'umutano mukama simwe okubizamo kandi mukabijura kandi mukabikora amina kama simwe no mugishogo ugwampebwa kwatuhewa nyona mugenzi wanyu tukusima mureberezi webare kututeka tekaho webare kutuha umugishogo twacurira mununga hanse byire bya mukama nitubahi ntwiraganisa kuhereza umazima gukora namani gitugona no kwihaye abo burungi bwa project ejo amina kama simwe Sima Yesu akazindara ko kampero mucyara wawe ninja kugarikira rukutereze shara nstaha head teacher nane namba yawe Yesu munoja kugishomera abantu abo kuba n'ubuturya abantu bambi bakwinda abo muhereza bwishomereryo nabinje barkwenda kubuza Mrs. twakwakira ibigambo byawe byamuheru intando y'urukomera bakaza bariyo kwa heru maybe hari umuntu ngomwe babere abakurikize noja kubaramutse abari mnongo shimu Anthony atwirize mu bari mnonga kutera amasimu kuturikiza no kubanitwe yes angene ngikunda mnonga program yene manjiriho otosha bona intanaje kunkomera abakaza byo mu maka nakoza gatandika niba bitanguhi konkeshi kuri munonga okunda no mazima okushabirana no kusasirana tebikabura bikushoba konka okusasirana okushabirana chikuru munongo mumaka andi amushogundi gwampereza kwa musa abaturirize nkabasha bitu twasigomuka yes twajamba tufurikize kandi twabasiga barutu ulichize mwana wetu Benjamin Jonathan mwana wetu Joshua tunembora musa mwana wetu Fiona utasigira bana bitu
tumuramusa munonga amina ahandi bale munonga twakira okutunga shugo amina asimu Yesu Madam Quality twakushemera munonga kandi ntuje kushemera munonga twatwagarikira hostinga umumbeho za Revival Radio mu studios twendeze burungi byonka yebari abwa murimo gukora kandi no kugumaho aha hehe n'umusheja wawe abo babuzi n'ubuhezi kandi no kumanya ngo ubuherezo byagiramo n'ubwendo kwatanisa no kwerana ubutamu frontage twendeze birungi byonga head teacher ariho muntaya nakusima turi kwendera program na doctor nakurebye amagaransi y'ubureberezo bwankoreye nabamwita Dr. Joseph Magezi n'umucyara we aba n'abantu barukunda program yeji munonga Urugendo Rwamagara mbene yanakusima tonda mkize munwani wanje mwebazi mbwe namuramutse kandi namwebaza Dr. yebari munongo taramkiza bakashoza uraro bari kubayo mangu hari na Akenison ni mangu ahurikira manzi mangu hari na Moses takurugaho na family inspector of schools in inspector of schools mangu barahawo kano na gasha mukamo agasha mwezi oganakorebye weje sabo burerezo bwankore tarukurugaho abantu abakandi benji munonga barombonu akashoza kakaraharo ntubasima munonga mwe bari kutukunda mwe bari kunda Revival Radio kandi ntitwara kubishunga nkuru munonga mukama kibayero mugisha mwe bari nimero mwe muri gukora akashozaho ariho teacher deputy head teacher ahabwa Bishop Cigars Risheri bamwita Dorothy deputy head teacher Dorothy Mpumbya ndamichezo mkaikuru wetu and Florence Kahamba wa Bishop Cigars Risheri North Ankore mutabari cyane mukoro umureberezi yataha omakaje right Reverend Stephen Namanya yajata kashoze kankare gihokare rizobamba mwakira mburisa bo bwa champangaro ko ntumwendeze birungi byonka kandi bari kutebekanza kwakira umureberezi umusiya ranga kwa rasime bamwemeka ibirabir na mukaga abana musharu no shabi aturukaho mutwako nkabiryaho ifu notabirna mukaga nabirna mushaje akashozi akarisheri kandi ntibendeze birungi byonka mbonu editich wundi ramutse abantu babiri babariyo deno tereze shara stai babare munonga umutebekanisa kutwebemberaje umwami Stewart Mugabe ngo mukama wanje Stewart yes kumuramusya no kumusima ampire support no mwami Moses yes DS witu ruhara katuhereze manzi yes we thank you so much amina na DT Paul mazima batwasize gukora ishomerero nka tutayira mwami Paul mukama wesente atwarira munonga tasima kandi ni ndamusya n'abaharushozi Revival Hill. Revival Hill. Akashoza ko kagenzere katagata. Yeah, actually part of it. Madam Claire Asime Gumoshabe, we thank you so much and tukuramsya. Abashomesa baitu. Revival Junior School. Chaplain we bari kututera masesumu. My assistant, my boss, Mr. Ivan, ni manyange bintu birinzireje. Staff mwena tinda bamare. Gloria linkore ni mango dia radio na Janet. Okay. Yes. N'abashomesa mwena tinka bamare y'amazina. Mwena buri yomwe ba matrons bitu, abateki, abakumi, ba cleaners. Yes. Ni mango mwena mwene za radio hati muri muturukize. Mwebare. Abashomesa bitu ba Girls High School. Those Mr. Honest n'umucyara wawe n'abantu mwena Agnes bamuferirwa muramu wawe konkantu bashabira mwena n'abaramusya kandi amusye mama warukunzara umucyaro ko ni mango uri hurikirize umuntu wa manogo kandi haturindireka biha data yarugaho ari akomerekejo umwami mugisha my uncle n'umucyara wa Grace tubasima mukatanu ko Rugenduru muhumza webare n'abantu mwenda tukaba marayo ahabubwire konka mwebare kutfurikiriza kandi mwebare kutsupporting umukubaho kwita no mukora kwita abazire bito mu yabishemu kambara musiyo mwami tata witu mayazi tukusima munongo kutwora and Phoebe n'abantu mwena bishemu mwena bahurikiza program yeji Agbas na
mani nkureba. Yes. Thank you so much. Twashemererwa umureberezi witwa tongere kusima